Mungu awabariki sana wanaobarikiwa grupu kwa kuona kuna umuhimu wa kuja kuwatembelea watoto yatima. Ni wachache sana wenye moyo huo, lakini ili iwe ni funzo kwa wengine ambao hawajawahi hata kufikiria kufika kwa ajili ya kuona watoto yatima. Kwa hiyo tumeonyesha kama mwanga. Najua kuna baadhi ya wengi watafika, wakiona wenzetu tumekuja kuwaona, nao watajifunza kitu. Nimejisikia faraja sana kuona watoto hawa. Kuna baadhi ya watu tuseme wanatupa hata nguo tu, kumbe kuna watoto yatima wanakosa hata sweta. Kwa hiyo tumejifunza kwamba unavyoona wewe una kingi, kuna mwingine hana kabisa. Kwa hiyo tutoke na somo moja kwamba una nguo nyumbani nakuta hii pengine imekuluka, mtoto imemluka. Hebu fikiria kuna watoto yatima wanagaili hata koti, wanagaili hata kiatu. Sio uchukue jukumu la kwenda kukitupa, kumbe kuna wengine wanahangaika. Kwa hiyo niseme Mungu awabariki sana kwa upendo huu. Hebu tuendelee na kuwa na upendo hivi hivi, na Mungu anapenda